twayogera mbogere kale toyogera ku kiriere kisangani ekyo tulijja okwogerako kubanga kyona kigemye gansi ne gaigulu ekitebe kyaife abana Uganda ido minister Yakobi Oriem Okero tino mutabani wole Yakoba abana Uganda abali mu DRC banonie embassies edensi edindi ediri mu kago gwa East African Community yebawe baje kubanga ekyaife bakola kibakirumba banonie ekya Tanzania ekibanga kizira buzibu yebawe baje bafune ki obodamu buya namagezi ge yabagaye aba M23 watwali gano ni ero balumba mwanga twa yali twakava mu covid balumba mwakayala bitundu bye Masisi nakuwe byafayo by'abantu bano olunakola lero tituida kuira mukukwa byafayo ino ayi tujakuwa kiche ekivire ku emberebezi ebintu byatabuka ensi ya Congo eringa bweri era ebigambo biri kwogera ku basaadde bano aba M23 abayekera nti bagagirwa Rwanda nga ensi then ngano mu Uganda generali omulambirira adumira amaji gako wa muulira tweet namuulira General Muhoozi oti ensi daifedino ediri munsi edirilaine Congo gitwandise the Great Lakes region tulina obuzibu ikirizalo nti obuzibu no tebutandise mu myaka gya bukulembeze buno buliko wabula emyaka gitwandise eja post colonial era nga twakamala for independence ensi dine datebwawo kubawo batolingirire before emyaka ejolu ku 1905 okuyingira mu 1906 ngabo bona Congo byafuna independence Uganda nefuna independence before emyaka ejo wali kibeta state creation oba state formation ndiga ali gaziransi jebeta Congo ngeka alifuna independence mateka ngabo bona ndiga ali gaziransi jebeta Uganda nga tukali kufuna bwetwazi era badetanga the British Protectorate of Uganda the Tanganyika territory of Germany, the colony of Kenya. Nti mubuna mfusi bw'abazungu nga bali mu lukungana olwa Berlin Conference 1883-84-85 omusaada Bismarck niba ine bayitanga the big four of Europe ensina bonga bayita the big brothers, the big four brothers batu kani kulevo nga bene balekaire okulwanaganira okuwamba ensi ediri ku lukalu lwa Bulaaya ni mu Caribbean puti balingirira ensi ya Africa bati ama ku map buli muntu yagabana Africa ngokusinzira byali kwetaaga n'engeri giyegomba debeta areas spheres of influence bati ama kumeza baikani ati Uganda eriyo bino nzere kanje iwoline ekigende mu kibuga Berlin ekyabasanda abajamani muno mali mwense ya Bungereza yene esinga kuba nanfusi nanununsi munsi yona yes okonga kuliko abasada aba Faransa yes kuliko aba Germany ababirigi n'aba Italia oli kitegera ndi kitegera aye ngono ono wundi ono wokutano bamubona ngano mu Africa tabe bulungi na mani ngo bali kulingirira ensi ya Italy nti oba tolingirire ku lukalu lwa Africa Italy yayenda okuwamba bamulemesawo yayenda kuwamba Ethiopia na Somalia nga ine bolingirira ties that disobalawo buti ensi nga Bungereza yo kubunanfusi bwayo yakati bwe mpambe South Africa ndino okuwamba n'ensi edindi mu East Africa mpambe paka ku Suez Canal ntwalire mu Egypt, Sudan eyali ekali enambirira Uganda ni Kenya oboli kitegera era the second world war bwewa debeta mandatory states nga Germany bamaze omu defeating Bungereza nga bwenkobere ngeri gye yali n'okwenda okuwamba buli gantu amayirunga mangi yatwala ensi ya Tanzania kyova obona nti Tanzania olwalero n'abaidde oluzungu bangi osinga abaidde olu Germany and at first Germany ne yali yene Tanzania ndikitegera bulungi so after the second world war the world the bayitanga mandatory states buli muntu bamugabanya kayensi bayira mbagitematema obulerere nga bali kwenda akosa omujamani buti nkanga tukali kuchefeta state formation ensi okwetondawo kutonda amaina gano getulina nti nkuwaire mu mateeka ga Uganda nga tukalifuna independence gali azansi zibeta Uganda na ile ekiketezo kyo kyaliwo
enga tibatweta Uganda titwayituzira nsi nambirira twayituzira the state apparatus yaliwo ngeri mu mikono gy'abazungu nga bwobona nti nga bwe ndi kikutolerayo nenze tukitandikira no mu Uganda nti fe Uganda batudikiralinga British Protectorate mwaka gwa 1896 abasaada abangereza okumana nga bo baida ne plan yaibwe nga ya kutufuga tiko kulembera ayo kutufuga nti bakuwamba entegeera n'endowooza n'okumana kukuona walozo tunabasinga ndipo bati amere nga tiba twebuza ku fibali gy'okuwamba kyovo yagana nti ensi olwalero ne ya Rwanda gye bali kufunana nti neri kuwagira abayekera mu 23 kisobola okuba ekitufu era nga bwe kiri aye Rwanda n'abana Rwanda bayo abali e Congo okibinga yo part Rwanda olwalero naze country ntono ino ku kingdom of Rwanda eyaliwo nga abafaransa n'ababirigi bakayitandika kugigamba nti ensi ya kingdom tins but the kingdom of Rwanda yali nene ngeida paka mbitundu by'ekisoro yaja paka mbitundu bye Buni not Beni but Buni yaja paka mbitundu bye Mihande e Congo nawe bete mulenga kyobobo n'abana Rwanda abali bitundu awo beta amja kandi nife bene kya eitaka liye mulenga waliwo n'olusozi kyobobo nabeyita abanyamulenga necho nti olwalero no bwokobera omuntu nti abana Rwanda abali e Congo baireyo e Rwanda tibazalibwa Rwanda eneriwo abantu abo bali mu kingdom ya Rwanda yali enene ababirigi nga bali mu lukiiko olwa Berlin Conference bageme ekiketeze ekyona kyona ekyali mu Congo bakitamu ebitundu ebyali mu kingdom ye Rwanda olwalero nebikola North and South Kivu babita mu mikono gy'omusala kubaita King Leopold babi mugemya that was a property tenants property nga bona agula itaka ni balikuwa obuno obunanfusi obw'abasaada abazungu nti bino byona babikola ndako ekyokubonera ku niye bali salensalo ya Uganda ni Kenya tulina abasaami abali e Uganda tulina abasaami abali e Kenya tulina abagisu abali e Gaifen abagisu abali e Kenya tulina abafumbira abali e Rwanda tulina abafumbira abali e Kisoronga bali mu Uganda tulina abakonjo abali mu Uganda tulina abakonjo abali e Congo obo kitegeera bulungi so emberi eyo abantu balina okitegeera nti abana Rwanda bali kadi muireega oba muli kuwagira Rwanda batufa abali kyogera aye kyaida kitya nikyo tuli kwenda okulingirira okutolera y'abantu bakitegeere olwalero okitegeere bulungi nikitegeera bulungi awo nkitegeere bulungi buti omutaana gwetulijja okufuna era bajeeta omukululo gw'ebyafaayo omutaana gwetulijja okufuna n'okonvinsinga abantu abatali banalwanda ethnically abanalwanda not nationally nga Rwandizi ethnically culturally ng'oli munalwanda mutusi oba muhutu ng'oli e Congo okuba nga olwalino muli kulwana nga mulangirire nti mwina n'enteekateeka eddirumba ebibuga ebiira kwawo omuli ekyebadoliti mwina lumba lwe muli kuteekateeka olujja okuba olubi luno ndikobera ensi eno ejja kwemerera kuuku eyaddirako bwe bageza ne basituka nga bwe bali mu nteekateeka okusinziira ku Geno waibwe ali bakulira ne bageza basituka ne balumba ekibuga kye beeta Kisangani capital yen third baina cities mukaaga baina Kisangani baina Lubumbashi then ni Kishasha edamanya ine kuba n'ekibuga kye tuli kwogera ku kino kibagambye ekyegoma kirimu abantu emiliyoni ediswika 3 imwe ekibuga ekyo imwe ekye Kampala ekinene ino tuli kwogera ku bantu ababamu Kampala ebamu abantu wagati ga miliyoni ndala kitundu paka ku miliyoni 2 ngaye bobala obwire togeza ne emitwalo togeza miliyoni ndala kitundu olwokuba nti abasinga bava mukono wakiso mpinji ayibale ababeera mu irala aba registered mu Goma Goma munene ekibuga ekina airport sibiri nga operating internationally ekyo kyeta kyamuzaala batusinga buti kye bagambye ekyo bakigambye sadda baligolola so ani omutaano oguliwo nti buli munalwanda gaali ng'ali mu nsi omwo aidi ali kulwanirira ye abe n'eddembe ategeerebwe nti alimu olitegeera
ai kaya abamulira ine nkuwera omuli bebeta abanandi abahende n'abandi awo mu bitundu awo bababona bubi kyabayingiramu so abanalwanda abali e Congo ba Congo tiba Rwanda wabula ba Congo nti ensalo we badisala abantu abo mu kifu kyokuba nti babaleka mu Kingdom of Rwanda bagifuule engenzi abasinga babaketa babaleza babata ku luyo lwa olw'eDR Congo abe Congo ngeka inafuka DR Congo ai kongere nkaire abantu abamu tibayikiriza nti abantu abo bayibu kyobo nankobe lijja kuba kalubiriza ino banageza ni balumba ebitundu ebirimu abantu nga abanalwanda bene batono otegere kyente nti otalujja kuba lufuse tribal ne balumba ebitundu ebirimu abanalwanda nga batono ekitegeeza bana bati bali kuwagira baraba tibali kuwagira kyobo bona nti batusenga ku embassies ebirimu ensi ebirimu abana kati banona abakitiriza ino n'abana beterereza bado chicha yebuze ensi jetuko bantu likujamba twagirimira n'engudo nga abantu abananse kiti basobola akibonanga kirungi nkyasinze ko onuma bayira ku embassy ife bajocha ku luguudo lwa ife batuli kuno obulumi ku sente da ife no luguudo lwa ife twabakolera tirulala engudo amagudo omusoga in fact ageta magudo amagudo bakolera imweno ekyo tukireke mbuti muli bubi kisinzira kungera ebintu gyebone bwamu so ekibuzo olwaleero n'omuntu kyalina okwebuuza ensi eya Congo okubanga yo eri so complex mu kulwanagana kuno lwaki ekirimu nga tukalya mbindi n'omuntu okukitegera nti abanalwanda abali e Congo bakongo banalwanda aye bakongo ethnically but nationality yaibwe ti ya Rwanda ene ya Kagame aye ya Congo era ekibasinga okulwana bakibayikirizemu byantaka aho nangali omutaana ensi ya Congo erina tribes edhigera nga 205 ifuga nedhiri gazetted tulinga 5 doza bali bakongera mu bali ababwisi galiwo n'abandi kodiba olomo waliwo n'abandi abali emambuka eyo abayiki bali bakongera babagayo constituency mu parliament bali abantu 10 balina MP 10 Uganda fa ku muntu waayo ekyo kayitibwe kiri n'abantu 10 okuba ne MP ekitegeeza okufa ku bantu bo okuba constituency n'okuba idwaliro eridanda bekiri ekikulu ate irwalire kikulu ino otandise okutegera ebintu buti olainza obuuza ati babere bazira idwaliro buti amala abuuza nti era babere baza constituency bakiikirira ekyo nakiba kibuuzo yayi byabagezi ebyo okitegeye nze ati ndwayiza nti kuba kufa ku muntu atya abantu 10,000 era nga zena buti badija kweteekateeka tuwere 2,000 twena batuwe kisinzira politically kiki ekibakolera nti balina tribes 205 edhiri gazetted baba n'ennimi 7 languages 7 Congo gyobona eyo kayina ekyewunyisa n'abantu olingirira ku bunene bwayo n'abantu berina erina abantu batono erina abantu 1,015,000 okusinza ku census yaibwe yasembayo 15 Congo kulwayo kuluka lwa Africa negeme ekifo ekyokubiri mbunene nga neiriri Algeria nti Congo bwogibala mtoto land area eri mu Uganda agati ga mwenda ku 10 aye ife Uganda tuli abakari meka bana ni wabuza mwene mukiza taidi asusu ya bususu babuza mukiza owa ubos atiko dibuji ano ile ndiga atiko diambati erikusenia mzee alire mwani nini mwani kale yembuzi tutolo aye babuza mukiza na boina ba parliament ngakale tulikwenda no ku marketing new constituencies to basing ku statistics iki nga mukiza ebintu byali kumoga ngata bitegera buchanga tubana director ga kitongole kya ubos ono mukambwe asinzo okubanga niye mwene tomutegera mukiza mukiza oli no mutwe aya doctor ayo jo uli doctor daktari
So population tuna just the approximates okutumereza wagati ya milioni ana mukaga katwire kwa ana ngana mwenda kwa 5 tuzira kyakola kuba ni obuzura no statistics and for wanting badoli kwogera olidi quotinga ezira what the tola alali ni ku website bad tola yo ifo tujja kunonereza kuzira bad withdrawing balobe kuswala kuba ekyamala mamani yafuna ya tribe yindi atika yesinga bakati muno ndio liko mukiza so riyo gonde je yale tatu kodi abakatuliki kodi banji ayateka yi kodi kwegamba nga tikitegerekeka ayi betubati na abasinga ati ateka biri betubatu likola research abao gap ya error ever 5%. Ayi kayene iyo na yabitire